Hakini ki benai ki belalit no, kaladan ke jing ki ke bajor hakini ke jala, bat hakal lengkari, persya ya ke jing temu ke sokar pedang ban kain nong shong shunong bapura, ya ki beriu ki bamdai ki muslim, ki belasa hakini ke ri, bat ki belawan na Pakistan, Afghanistan, bat Bangladesh. Hakabia day bat kani kasur ba persya ya ka Citizenship Amendment Act jong ke sokar pedang bat ke jing dawa ban pentrai kam ya ke airline permit jong ke sang phalang kala sedang ban rung menta hajan man la ki shnong ki thau jong ke jalla ya ke ne ke jing pasung tho la le de ki kan hun sang phalang ba pher kom ke jing pen khre ya ke jing khi jong upat ba la da ja ba ke sarkar India ka kantat ya ke sur jing dawa ba mi na ke jalla Kene kejialap persya ya ke Citizenship Amendment Act bat kejialap halo kejing don kam ban pentrai kam no ya ke airline permit haka jela kala sawa jam na ka kan hun jang ki south li ke sang phalang ke jela bakan thop ya ka Khasi Students Union ke Federation of Khasi Jantia and Garo People ke Hinyotrap National Youth Front bat ke Ribhoi Youth Front ke belalat ban penlong ya ke jialang pat ba haka leng ki district bat subdivision jong ke jela men hakasi ba arjung katayo kini ki south lake sang phalang kila penlong yakum kini ki chialang hayo maulong nongpo ban pensha ya ki pat ba jong kathan halor ki chingma ki ba ap ya ki jalla ba ya ki chat pen riu na ki ching penlong an ba ching pen trekam jong ka sarkar pedeng ya ka Citizenship Amendment Act Kinoy alam jong kini ke South Lake Seng bakan thup yo President ke KSU Usamla Lambok Marngar, u President ke FKJGP uba Welbert Rani, u General Secretary ke HNYF uba Sadon Bla, u President ke RBYF uba Bipul Thankeu, u President ke KSU North Khasi Hills District Unit Usamla Ferdinand Kharkamni bat kiwei kilapan pau sakaperthai baki sang jongki da lei ru kenam pedang ban pentrai kam ya ke Citizenship Amendment Act hapo ke jala Meghalaya wat la de pelat ya ki jaka bahap apo ke jingkmi jongki District Council balatip kom ki scheduled areas Kilapan syairu bakini ke jing beteng ke sauseng ban penlong ya ke jing alang pat ba hagi jaka ba phe ke jala kadai ke jing sedang banyak kun na ke benta ke dau ba jong ke jai ben riu ke ban nembu ya ke pateng ban sawan ha ke jing ma ban du jat Kila thiar ting ru ya ki nongmi khmat ke jala ki balayo thia langai halo ke jing dawa ya ke airline permit la bun tali ke slam bat ong ba ke jing minjur jong ke yang dobar thwan ke jala ya ke resolution kadai ke bala urlong na ke jing ya ki ting jong ke sauseng khamtam hadin ke jing berngam ban leit sai ya ki MLA na la yeng ki wara ya ki kan ya ka si Hagapon ba nagaliang jong ka asam kilakli bagi ni kenai lakmut libu no sakari jong ki namta gay ban long no iki trais no ya ki khatsam lakmut ki Hindu Bangladeshi ki badan hapo kajela asam khatsam lakmut ko pedba lagi sim ke jingkeng jong ukhasi khana ubri nyotra binyoskom ukhasi bayar hagari jela ni ngin syam bangin nampalat ya ka khatsaw lakmut ka bangi isong sunong hagari ngejungi kabaning kong hi lada ngihap ban sutho ya si ngihap ban sutho bai tang le kintien balun kot kata galong kasi kadai ka an hiatma bajar jong sarkar India percaya ni je ko yo pak kai ko anak sarkar kolom ka love letter ka shidi jingi balapa yang nam sang balang limba ki police department badang ba melayale kumta malay penki kumta melayale kam bean kumta unong ipi kita shidi kelawan andai nyem syam nating bangla kwa ban kram da basya yang sarkar wat penting ini koki parani perkat jenai raja kadam koki no penyaction penyatau isang tama kisem rokuni yang yang no kita kan lanjut Kasih namanya kelemahan nyuntek kecuali kalau kuno kasarkan dia kena dicai berdiri junga ke jumpi dalam hal dem berpenteri kami yang kena permit hendak mungkin kau dicai berdiri masalah bendang tolong gimana kena berpenteri kami ialah kejongkan dengan permit lalu kasarkan dia kau muncul akhirnya dia segi kebenaran berkata kalong kendang napang yang dipunyai payah di bedang hari pertama per Jom kebentar, jom jahit bendera untuk terak berakawai. Kata kasih ke kasarkan dia akan kalau menteri kamu sebenong kamu dari kai kau kiparing hap
kani si benda kani kamat kalenti jong simpen ko buron jong masukar India ya kita kinungwan rentu hai benda ba fer jong prinyo tram tum thobro kini kicela jong ni ke thai lam ngi bro ko wai